kodini ngibani nozohlobo yaqoda ungenele wita angikoda ngizanga kodwa ka kube uphambene ingozingathindele ta beyota yama ingoza kahle yapha moment ngari ngojika uphinde nqonqoze kodini chi phambene ngiphuma kodwa ta okay good ngiyaphuma bengicela xolo tayama ndiyabo ufuna nthi ngqonqozile kahle ngobhuti hayi ngolo bhuti kunjani hayi akothi ndiphilile kodwa into engibona kuyimpilo hayi nami kuhle bhuti kum themba nakuwe bhuti habe ngithunywe nje apha endlini bhuti yabo thunywe ntoni cha sengilibe nane ngithunyiwe yapho njeningcolisa bhuti olo bhuti wam ilibele kodwa kodwa mana uzodlala ixesha lam ngesibherweni mna vele ngikho bani xophile ubuya apha phuma kodini ji njeningcolisa bhuti olo bhuti wam then bokuthi ngiyaphazamise ndiyaphi ngesibherweni kodini kuphi esibherweni ngesikotini siphazamisa nje kodini mani bhuti omkhulu theni ngokodini abangiphazamisi ngo kanye nguwe lebatyhudise baphoba lahe ngizandona kodini okay hayi ndiyaphuma bhuti ji endwana theni ngona ngathi dlala amabhuti yo sidlala kodini ji ndongcwaba umntu phaa othembe obethekileyo umzali obethekileyo lowa xolweni bazali